and the years together with you have not only been a pleasure, but a privilege. You've allowed me to share your lives with you. When you tell me how important I've been in your lives, it's very moving. Deskritt bħala leġġenda u xgant fix-xandir pubbliku, l-Irlandiż Terry Wogan miet fl-età ta' 77 sena wara perjodu qasir ibati b'kanċer. Terry Wogan li kellu esperjenza ta' 50 sena fuq it-televiżjoni u r-radju jibqa' sinonimu mal-breakfast show li kien jippreżenta fuq BBC Radio 2. Mhux binqas il-kummentarji koloriti u xi kultant ironiċi li Wogan kien jagħmel ta' kull sena l-Istazzjon Nazzjonali Brittaniku fil-Eurovision Song Contest. I know, what fun in the snow. Does it ever do anything else but snow here? One News ħal kummenti ta' Norman Hamilton li għandu esperjenza vasta fix-xandir u li l-bidu tal-karriera tiegħu kienet tinkludi taħriġ minn Terry Wogan innifsu. Terry Wogan sirt nafu fl-1968. Meta dak iż-żmien kont ma' Rediffusion u kienu batuni għal tliet kors ma' Terry Wogan. Insertajt li kellu programm li dam sejjer bosta snin fil-ħodu fuq BBC 2 li kien jismu Wake Up with Wogan. Hemmhekk sirt nafu sew, konna naraħ miegħu waqt il-programm il-ħin kollu li kienet jagħmel. Norman Hamilton li għal xi żmien kien anke involut fil-partiċipazzjoni Maltija fil-Eurovision kellimna dwar Terry Wogan u pajjiżna fil-Eurovision. Kienet l-ewwel darba illi Terry Wogan kien idoq id-diska ta' Chiara, The One That I Love, kważi kull filgħodu bil-kummenti bħal Beautiful Song from Malta, u fil-fatt dik is-sena l-Ingilterra kienu tagħmuna 12 punt. Sa dan it-tant kienu ħafna dawk li reaġixxew għal mewt ta' Wogan bil-Prim Ministru Ingliż David Cameron isellem il-memorja ta' Wogan u ddeskrivih bħala persuna mimli talenti. So, I'm going to miss you. Till we're together again, thank you. Thank you for being my friend.